Mana y'Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. itamba hafi murengezi, Mana naramanutse njye ikuzimu, wemeye kuza kurwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Itamba hafi murengezi, Mana naramanutse njye ikuzimu, wemeye kuza kurwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye igorogota. Ndetse n'ibisigisigi byazo Nta ububasha bigifite. bemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira, haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tutishimwa mukiza. Muze mwese bemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira, haba ku manywa cyangwa nijoro, tuvuge tutishimwa mukiza. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi si imbaraga zawe, imbaraga zawe zigizabo, ibidashobokera imbere yawe birashoboka, imbere yawe birashoboka. za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye
bibatiriye igorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite